Kakasi Student Union Jowai Circle, haka khatlai trik kalet kendo ya manager ka National Highways Authority of India, haka jingalam President ka Seng, usamlayo anis suciang, bandawa penbiang ya ka surok bat ki street light ki badai hapo ka jingpet jong ka National Highway Authority of India, bana kaliang ka Seng, kala ai porsi benai ban penbiang ya ki badon kam. Inaliang yung ki isu Jowai Circle ni resmi khalit trik pada bende acara kuwi dalai office terekam yang enhai pada HMI wo manager yang di kelam ile o pada ju por da pu ile kot jindawa na yang sen hawo ito wa street light idawai wa ye street light ki wada em chwa haman lagi thau ki wada dep ki ubo wo pengkrek kam ki wat haju report he thau wo pu em ubo ki request ni yang sen wo ki kham tam hai thau wo mandum wat ki man kam gilat hai thau wa yu ki wo man lelat ki alat ki thau bun hai thau dum hai te thau to wo ki strict lak kham tam yo jingchi ki pat ba awlai awan ki hai spor met bo dum wat haju por ke jingdawa wo ar yong i hawe to wo surok wa hap apo put usam yong enhai apo west Jaintir district wa hebenta ubun cinter pun usam yang kan hitau resi usurok ini dia yang bersaing dawa untuk meramut giyo repair gi kenang wo usuk ki ba hagalai kawan kamjo dal yang bersaing i de epor ki cibenai apok lep house ni to pendep gi ni jing dawa yang i pat haden urkut ni lep house ni la dejia okim pengkrekam gi jing dawa yang i dal yang bersaing di dalam perkhadi